O te whaatalo whātu I lau whaafonga I le nei fo I tae au, mā lo le soifua manuia, alo mai o talafo wala Radio Samoa. I tala tomua, silia ma le tolu se lau tangata whai ngā alwenga, ale mata ngā alwenga le soifua mā lo loina, po le te whatu ora, o le awa ea, e se le isi whai tau se lau, o le a whaato wha mai fo I nai vai aso o I luma. Whaamauninga lea mai le pule sili Margie apa e tusa ma le whaai unga o le awai ai tangata whai ngā luenga full time e tolu se laut luas ful ma le lua. O le au wha ie le ai ma se tangata whai ngā luenga frontline clinical o la vea ai. Po I lātou nei e whea ngai mangase ngase peitai e fōlinga mai. O I lātou nei wata I to alua pe sili atu fo I tangata e whai ele ngā luenga I tasi. Mafua mai le taimina tu wha tasi mai pūlenga wha I tū malo. O le lua se fulu district health board sa iai mua mua a o le I o mai I le tu wha atasinga wa tā uai ne o le te whatu ora. O le swinga o lea wa ato o le tausanga te alu o na iai. Ma o se swinga fo I wasa wai wha maunga wa wha asao mai le fitu se fulu ma le 5 miliona a le matanga luenga I le nei tausanga. E le o mautino mai pe fia sa o le whai numero o isi tangata o le awaea I vai aso a sau. I le soifua malolo ina lava, e ono le tau nuuta o tonga o le tusa ma le tasi yafe, pe a whai a e tau nuu le solo te a tau simai, o loo tau tau e whai e le vai aso fau. Luas fulfai tu la le ua whai mai o le asawa vali e sei tau simai, a mata mai le aso lulu, a nga I le aso tofi o le vai aso asau pe a whai, a e le aise tali le lei mo le mana onga o tau simai, e tu I lunga totongi. Mai le matanga luenga, o le solo te e wata o lo tu watu lava I le whaita li o le whale mai. Ma a whai a tau nu o lona winga o le a tolo pō pe le tau nu ai fo I mata o tonga o le tusa ma le tasi afe ngase ngase. Le tau nu le telo whai ngā malanga wa le tau nu mai wha apele o ese atu ma le malai wa lele au kilani le tau nei ona o le mafia fi o le au. Tu ufa atasia talafou, ua wha amaunia mai el malai wa lele I au kilani, ua wha le au ngā ina le se fulu whai ngā malanga wa lele, I to tonu lava o le atu nuu I le tau nei. Ai tasi wa toe tolu pō. Ai itala le kampani wa lele le eni usila I le tau nei, e luas furu ma le ono ana whai ngā malanga le tau nuu, ma o whai ngā malanga uma nei to tonu ni usila. E se mai whai ngā malanga wa lele I to tonu o le atu nuu, e wha apia fo I whai ngā malanga wha avao malo. O le toe kuata I leitu lai whai le wawea na leilana a mata wha asama iei whai ngā malanga I malai wa lele I au kilani. Ma e tāne leitu lai fitu le tau nei wa toe tatala. O le whautuanga wa au mai mo pāsese a awhia, siaki le upenga ta wha I langi le malai wa lele e iloa I taimi o whai ngā malanga taunu umai, wha apea I male taimi e tu wa e se atuai. Kasi le aso talo na whaia le so e ngā tupe mo yan whai bao e ala I le kiva little, a o leo wa savali le wha se fulu wafe tā la wa fua ia. O le alava ele I maua le tina kala I estete ia yan whai po o le tina wha atau whale. Ma a o wha asolo ai pia so e ngā leo leo. O leo watu uwha atasi e se tasi o wha au le sa ili ngā tupe fe soa soani ai ilona a inga. E le ngata I le to olua wha apea le alo tamaitai ai o lona a inga mai saina lea ua amata ngā solo mai. O le asa to na ina wha ato a amata wha alawi lo ai le sa ili ngā tupe. Ai o mai lea wauli ana nafi, ua silia ma le tolu se fulu a wheta la. E o mai le tau nei, ua silia ma le tolu se fulu wono a wheta la. O yan whai o lea ua yeile tali tonunga o leo leo ua whasi o tia, ma ua se fulu tolu a I aso I le so o le iloa. E se mai le a inga ma ua wha anoa noa le tinaya yan whai? Ua whaalia fo I e tangata whai ngā luenga o loo whai ele ngā luenga lava le nei e tasi o le whaatau whale po o real estate agents e le o whai ngō fia fo ia I lātou. A ua mawai e talafo o leo ua whaatonuina le pūlenga le Baileys lana au whai ngā luenga a o I tua e asiasi whale o ainga ia o ta I to olua. Ma tala whaaiu, te se na whawhanga le maa o le skura alu I le wila, mai uai ina tula I mai le mua I to tono o se tasi o apartment I Wellington ne le whaaiu le vaiaso, ma e to tasi na whaamanu alia ti ngai nai. Po le asa to na I le ana reportia mai e le pā o le skura, whawhanga le maa muli muli ai mu, ma e reporti e le fau le mua I scooters I to tono New Zealand. Ele o mauti noa po le asa o le mea na tupu. Ai I ulua iso e ngā le ofisa o tinei mu wa whai mai ai na mafua na mu o na sese o na whawhanga le maa o le skura. Ta wai e nisi, o le isi mafua angata atele o le wha o ngā o charges tau ngō fie. Po o charges nei e wha atau mai il to atele I lunga le Alibaba, pita ai. E le tutusa ma le malu losi o maa o lo o wha o ngā e scooters alu I le wila. O le whautuanga mai le pūlenga, ia sa o le charger, a ua le whawhanga ina mo le pō atoa, ma ia whawhanga fo I le maa I se no fuanga ta alai lai.
Talafo nala Radio Samoa, manuia le nei tae au.